El trist passat de Víctor Maderski. Les noves adquisicions del zoo són un colom borratxo, un porc obès i un home llop. Molt bé, doncs seguim cap al tercer pis, que és on hi havia l'última pista de sang. Una càmera. Val. Hi ha un altre pis per sobre. És més, em fa pujar al quart pis. Ostres. Ui, ui. I ara estem a les golfes de l'edifici. Genial. A part de les visions, o sigui, de les vistes forenses que tinc, disposo d'alguna arma o alguna cosa així, perquè és que... Una sensació que ens acostem a un susto. Val. Que segueix havent de casar. Maleïts coloms, tu. És una plaga, això. I ara? Ah, per aquí. Ah. Aquí. Més, una mica més. What? M'ha enganyat. Oh, quina sorpresa. És més lleig que jo. Una etapa al primer pis? What the hell are you, anyway? Ostres! Time to get some answers. Setting up a crime scene. Voice recorder module malfunction. S'ha mort! The hell with it. Està viu? Ostres, que guapo! Hola. Està viu, però què li ha passat? I on coi soc? Setting up a crime scene. Stab wound. Consistent with a good doctor's cane. Ja deia jo. El bastó de caminada del propietari del tattoo shop, el cirurgià aquell il·legal, doncs és l'arma que ha fet aquesta ferida. És la que ha fet que vagi sagnant per tot arreu. La bèstia aquesta. First-degree burns all over. No wonder there's anything left of him. Ostres. Cremades de tercer grau per tot el cos. Val. A veure, què té d'implants? Em podré posar al cap d'aquest tio, també? The neural implant's still functional. Ets una persona de veritat? Mostly. Víctor Maderski. Uf. Mal rotllo posar-me a la ment d'aquest tio. Reinforced skeleton. Hydraulic joints. Victims never had a chance. Sí, aquest és un cyborg ben cyborg, I això? Exposed wiring. The one thing you don't want breaking your fall. Vale. Això vol dir que durant la caiguda ha caigut en algun cable i s'ha curtcircuitat. El que a mi m'agradaria saber és un punyetes estic ara,
algun lloc per sortir d'aquí? Sí. Coi. Bueno, abans de seguir per aquí, em sembla que m'he de posar a la ment d'aquest tio. A veure què passa. Vinga, va. God knows A l'aventura. I fucking kill people. But I want my fucking son. Ei, a veure si sap algú del fill. Ui. Quina forma de morir tan ridícula que ha tingut el monstre aquest, tot s'ha de dir. Va, ara sí que no tinc les vistes forenses. Això és dins la ment del tio, completament. Què? Ven aquí dins? Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. Uau! No, si jo només passava per aquí. Res. Quin mal rotllo. Ah! Això és a l'hotel. Això és a l'antic tattoo shop, si no m'equivoco. Sí. Que curiós... Què és aquests... Un cèrvol o alguna cosa? Però ja vam veure l'altre capítol, també. O és un gos? Look at him. Isn't he just the cutest thing? Què? Em puc aixecar? Ah, que ara sóc un nen petit. Something's not right. Just look at it. Ui. La lluna? Hòsties. Un vídeo, vés a saber quin any és aquest. El vídeo. Aquest és el teu laboratori? Victor! Victor! Una màscara. He had cut only a few strokes when he saw the red cap shining through. He cut a little more, and the girl jumped out and cried, "Oh, I was so frightened. It was so dark inside." Mommy, why
Why did the wolf have to die? No, per on no havia d'anar? Doing well. Keep it up. He provat d'anar per un... Yeah. What's wrong with his leg? Sí. Oh, ara ja tinc una altura més normal, no? Va, per aquí no he d'anar. No faré el mateix d'abans. I si hi ha alguna foto d'aquelles que es col·leccionen? És igual. Ai, aquí també passa igual. Ai, mal rotllo, tu. És un bug del joc. Ai. Ah, mira. Parlem de fotos. Little freak! Ui. Víctor. Oh. Sí, mami, ja vinc un moment que estic escoltant sorolls raros. Look at him! Això per què no ho he escoltat? Watch your Oi. fucking step. Hey, Kim. Yeah. Fucking freak. Get out of here. Seguim. Mira el cel. Come, Victor. Dinner is ready. Yes. You're on the right path. We're almost We're there. almost done. Perfect. You're almost there. Aquell era el cirurgià, no? El dels tatus. Si vaig per la porta vermella. Come, Victor. Dinner is ready. Ostres! I don't like it. Cagada. Please, you need to eat. Come on, eat. Eat. Oh. Sembla que l'he cagat anant per aquí, I no. Et seguiré tu i ja està. Sí. Vull anar cap a la llum. Has to be done. Oi! Merda, em bloqueges el faig? Bloqueges el pas, hòstia, el tatu shop. No em donis. Hurry! Your prey's getting away. Aquella era l'Helena. I la mato amb això, vale. On he d'anar ara? Què? Hola. Hola. Wow. Yes. That's it.
Jesus, this is hopeless. La bici. Ja torno a ser baixet, no entenc res, Aquesta habitació ja hi he estat. When the moon is full, the beast awakens. Quan la lluna és plena... Sí, que és un home llop. There. Now's your chance. Queda bé, Tan natura i tan llarga. Amb els pisos. He d'anar per aquí? Sí. Un altre. Aquell era l'Amir? Excellent. What the hell did you do to yourself? You're getting rid of that first thing in the morning. And risk partial to complete paralysis? Great idea, Dad. Damn it. And he did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am here. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him! It's grotesque! It's disgusting! This freak of nature is not my son! Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. Werewolf. Sí, és com un home llop, només em faltava això. Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf, the fiercest creature who was ever seen. Per què riuen? Ah, és com la classe aquella, ara avançaré i es moriran tots, no? Què? M'he transformat! Hòstia, que xulo! It's okay, Victor. Please, calm down. Vale. Aquesta deu ser la mare. La que parla. Mommy? Talk to him, Victor. I know there is still hope. Aquesta música em sona d'algú. Sembla que ja l'hem escoltat abans, però no recordo exactament quan. El pare. Es transforma. Ui. Una bicicleta. No, not like this. Jesus, this is hopeless. Look, he's at it again.
You're embarrassing me. We're in for another show. Look at him. Just give up already. Oh, it's just fucking sad. No. Look at him. Please, you... You're not hardcore. Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl. Perquè passa més traumàtic, no? Congratulations. We're past the first phase of the treatment and it looks promising. Your body is responding well to the genetic material. Thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results. O sigui, per de transformar-se li posen els implants robòtics aquests, però que encara sigui més bèstia. Un coi sóc, ara? Oh! Gross. So you see, while it is technically inoperable, this procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie, the treatment is invasive, but it is by far the best option. Oh, thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? Should have been you. Vale, aquest record era del meu personatge. Hauria d'haver estat tu. Li diu al fill. El fill porta ulleres. Tenia un record amb un... En la ment de l'Helena hi ha un moment en què en un monitor surt un tio amb ulleres. Potser és aquell, el fill. Bé. Algun dia descobrirem la veritat de tot això. Tia. He d'anar per aquí? Sí. Aquí no em deixa anar. Vinga, doncs cap al bosc. Segueix la llum. Oh. El tattoo shop? Vale, ara m'assabento que es pronuncia Chiron i no Chiron.
aquest tros. Però llavors què he de fer? Hola. Que no he d'anar per allà, no sé. M'està seguint. Ai. Jo no coordino, sembla que continuaré demà. Què coi he de fer, tio? Ràpid! Thanks. You better stay here. There might be some. No sé ni com ho he fet. Mira que estava disposat a rendir-me, Val, i ara què? Per què? Oi, el mànager, no? Vale, llavors hi ha dos monstres, jo que eren diferents. No... Three pairs of eyes, 4 gallons of plasma, 2 hearts, 2 livers, a set of lungs. A pretty decent yield. What the hell? He's always out there, watching, waiting. Vale, llavors a part del que sóc jo ara mateix, que és l'home llop, hi ha la bèstia aquella que ens hem trobat a Cairo. No! Mal rotllo, tu.
del soterrani. I aquests dibuixos? La Helena, el tatuador i aquest sóc jo. No, no sóc jo. First steps towards embracing your true nature. Towards becoming who you are. But there's still more to do. Whatever hole you crawled out of, maybe I'll find some answers.